omama, abazalwane bonke ngeSunday school elihle igama lenkosi yethu uJesu. Amen. Ngiyambonga abazalwane uNkulunkulu ekuseni ngixolisa ukufika lesi namhlanje anginamoto. Ihamba ivele nje yadedela lapha kwigiya ngabona ukuthi kuzobe useless ukuthi ngize nayo. Ngagcina sengidonsa ngahamba ke ngaweshiya ngale endlini esehotini ukuthi until izifixwe leyo belt ededelile. Amen. So ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi avume nje ukuthi ngibe khona namhlanje. Isitha besithi siyaqeda ngami. Kodwa manje abantwana bengathanda ukubabonisa ukuthi hayi ngibhekene nempi. Bengizwa nje inhliziyo yami mangithi ngiyalala ngaleli side ishayi kabuhlungu. Hayi ngigcine ngithi hayi yazi ukuthi ngivula umthandazo ngubeke ngibeke la. Hayi ngithe ngizwa ithi yazi kumele exercise umzimba ngisukume shy up and down ngiphume ngithi ngcono ngihambe ngithathe ihop ngiye mall sibuye kube ngathi kuyathula. So ngithe ngizwa sekushaya amapain la ngathi okay ngiyawazi ke Sathane uqili bakho nama signs akho nasekuseni nje kuzosabe namhlanje uSathane befuna ingeze enkonzweni ngoba bengizwa ukuthi manje lento ayisekho la kodwa sengihlatshwa la kuze ngizohlatshwa iside lonke nje la ka left. Kodwa ngingathi inkosi unamanga uSathane sengiyazi ukuthi uqili bakhe ngoba wonke ama test ke ngiyengithanda ukwenza yonke ama test njengaba yenziwa umuntu ukwazi ngempilo yakhe kuzathandaza azi ukuthi ubhekiseni ngathi ukuthi hayi kukho konke ngi right. So ke ngiyambuka ukuthi uSathane ubethi lana uyanyonyobela. Umthandazo wami bewukuthi inkosi uzungisize kungathi ungahlekisi ngezwi lakho. Ngizolisho ukuthi uJesu Kristu inkosi futhi inkosi ungavumi ukuthi uSathane ajabule kuthi nalabo abanye bekade ngenabo baze bethi ya ashila waseshiya kodwa bokuyofela ngathi inkosi mela izwi lakho ume nezwi lakho inkosi uthi uthe wena awuye kusilahla ayakushiya. Ngambuka uNkulunkulu ke esigcina sasafika noma itaxi ijikeleza ngathi inkosi ngisize ngicomplain ngoba zobe sengonile kuwe. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazali bengithintwa nje esasho uSandeka yazi bengilalela ukufaka izwi from Thursday bekuzwisa usizi bazali nazi nayizolo ngalilalela izwi uba umposteli ufundisa ngizwa inhliziyo yami ukuthi awunkosi hawo Jesu sigcinele bona izimpi zikhona behlaselwa noma bengake basitshele thina kodwa inkosi salisuma for the sake of imphefumulo yethu ngoba thina siyasizakala. So bazali yababuhlungu inhliziyo yami kudabukisa emoyeni ngaze ngagcina sengithatha ifoni ngifona mangibafonela hayi bonke si right siyatshala naba sila sitshala ama flowers engadini kwamthokozisa umphefumulo wami bazalwane ukuthi hey uyazi uNkulunkulu ngathi angasisiza nathi sithi noma singene emkhosini yethu kube khona usuku nje ayingenela labaholi bebandla sibangenele bazalwane emthandazweni ukuthi sazi ukuthi impi esibhekene nayo njengoba esathandela asifakazeni sidalula omubi nemisebenzi yakhe ukuthi Sathane ubuthi wena uyaqila kodwa manje ubanjiwe awunasabelo ebandleni kaNkulunkulu awunasabelo nakwethu imphefumulo manje inhliziyo yami khona nje lokuthi inkosi ngayisa ntoni efanele nje ukumbonga ukuthi mina ngidonsele ekhaya lezwi uzuze ingqondo yami ngikwazi ukuthi hayi izono ziyavunywa azikhiwa phezulu bese kushiya inkeshezana phansi ngoba bazali besithi sizivumile izono uyazi sabuza ukuthi wazivuma izono wazivuma kubani wabhabhadiswa ngubani. Hey ngabuka nje uthe inkosi yami inkosi ngiyabonga ukuthi ungihlangule ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu akukho engakuletha kuye ongamdumisa yena nokungamenza angekwazi ngisho ukumthenga kodwa yena ubukeka nje engihlawulela usuku nosuku uthi uthandeka uyasimangalela uSathane kodwa uJesu aphinda athi ngizobahlawulela ngegazi lami ngizobamela. Bazalwane lokho nje uthi ngiyanthanda manje ngangibona ngisemsebenzini next week ngizobe ngisemsebenzini kunomlayezo kuyeRishas Bay bamfundisa inkosi ukuthi angisawudlulisanga kuwe uma umpostoli bathe bayicela ikhwaya yaseJohannesburg ngoJuly enkonzweni zabo umama usuku nosuku babukela indumiso yaseJohannesburg. So ilokho nje baza ngiyanthanda kakhulu uJesu Kristu inkosi.